kiringo gwikirite wira ne ukabere ndakwira tukatha twina MC wa Ciaca ure nowe mutongeri wa baraba kaika na minority leader ndene ya bunge ya kaunti ya Meru. Mheshimiwa Mwenda ITHILI, karibu sana mboke thiantu ba AKITHI na Meru. Thank you Karemi. Nantu bompa kanyaka ngokethia antu bako ba AKITHI na kinya Meru bondo nkuba kethero kero rangi batoya ni tumba kwatanira kenda twaraniri. Thank you. Mheshimiwa kiuri kia mbere tunorie inbithina na bamwe ba MCs tukuona kwina bamama kwina babu bokwithirwa bokimeneria utongeria. Does it really abrathamire the other camp kana ithirikari bokosoa kana abo athukene ja bunge uni Karemi ngwetikia ote mu Meru akwenda kuona thina te kuona thina na kelingana na mtu kuria kuona thina ntu bobira kwenda lakini oni ndapirenda bwa nara kwina thina lazima mbwe kwina thina na Meru ina thina na MCs ora ndira ura MCs 065 ibainyi na iba kona gutithite boya no nditwara na iria abo na no ndungavana vitisho birai na bio neti waendelea ku wethira wetagiuta tinwe kana ukamwira ikutuwita boya awata maendeleo lakini iri chionde china right cha kuona maendeleo no ntungwe kwera nende MC iko oversight thirikari na ku represent antu bako na ku make sheria ajale ngoya kwate te kubwithia maendeleo kinyethe itwita gochwa maendeleo kuretera antu betu ngoya kwa iko represent antu bako ara batikona kira baburite kona nkawa batikona ngwengi kwa ikwaelia gavana brawetithia thirikari bra according to interest chantu no ngavana at represented antu gavana ni umana mwandikwa kandigia manage resources bondo anankerimbia no te ungai nambia so kabo ukoso ara kuita buthuku of course no to ote mtu atekona igwetita bubui na MCs bobo ange Mwenda mheshimiwa kaba ukira kana why is it really antu bakiri anto bonde anto no bara witaniria bonde nonto baitumi mwanya na interest mwanya lakini end goal kana bran kumenya muicho kabisa na tekuraya MCs ba bonde bagethira bakiara kikimindia boing kumenya na ngwanda gora mu Meru inya mujomene yongi bangi ruare ya mama kwa rio kaunta yara turawe oro ngwanda gora mu Meru inya muchamene yu tegwa kabaitite muno nonto barabaete nonto bakwenda mama muno ewe tatu nonto ebo borao akumakianto kode kona wagi makia mawaziri ayara yete yakaresi mando anda deputy governor borona na buringe Karemi okay deputy governor mheshimiwa what really imbithi nationally na nukona deputy na kirima matiraria so watu speculate na ome babura gani speculate kambo iranje inkomenya bragana na speculation deputy governor na chuni ngare deputy governor atikiare rionda na county utibwarakia nonto miathinera twinene na ngavana atiro utimeo mwa maoni yange isipokuwa yawe yarai nayo so deputy ngavana ngweke ikwe ya nyambere achuna ngari ngweke ari ku office ne haeta na weta ku defend mama genine utibingi ngweke bari lakini ndi finally aikura ku defend mama ntukwera mporo twari mathiko na kaliunga na yo umira thina achuna ngareke ende dai antu baba kenda weta tapi na ngaba eta private means and of course batinya nerangare ne mwende puti ngaba na pie no ndonera kirwa anga ku resign au kirau ata resign there's so much mheshimiwa drama pie ata resign re pie ka butirwe nonto kinya baro ira kachia baro era yandikiro mwari wa 3 na kethira baro yandikiro mwari wa 3 imbibeterete bakare ya ku respond ge baro egu mwari yandikiro baro ya nende tingi ende turobuwe nende tingi ebirobuwe nde ingwete information ni birgarere ngavana kawira ore wa appointment letter no acho kanengera ogatio andika resignation letter Oni eworo Karemi yankwire kwa rio mana ingwenda mu Meru amenya na untrongwa oni kwanza nde mutumiria
ntumirege na kanse metonde zina tawe ndira tumiri ruare ende ntina ndo moto anda ure nde ruwa uma ogaro boko agarwa oro ndaeterere wendi kuota undi kare mingo wera umari tingwega bando amage bamba ya mathina yo kaunti arantu bai nyi bakanoa na antu ibamenye nonto aritingwe bara wenu kumeathai kumeathai thina ire akaunti wenu kumenya antu ne antu banene by responsibility mtu no ato mantu lakini ngare kayoga kuringanira angeti na thayile karwarito bamatukio bici thayile ngare yoga kuringaniro nonto ba intimidation ni cheke ambia tharu no areire alafu kinya mtu atena ngwe otetura no wari yo mwanga 5 wekinya no tenguwe niyo na antu baiche ngweche thirikari tache thara chinge mtu no athe otena ngwe wacha tukenya kwa wandane mwana chukuru or something else lakini there is no freedom for staff antu bai na the same staff want to kuona mawaziri ya kuritetwa ngwe ya kuritetwa weda kwari mtu mnene kipo mwera tu tumita apology agaburito tumakipo ende kwena thina nyingi muno Mheshimiwa amid thina icio ntheno kurikana unyuma burari thina ne ringi boeta mwanka impeachment governor ethirwa gichoko kabuko ndo twira Meru twatura ndo ne mwankari ende nkorie regari eke agwetha manto ya twita bo ende tukire tukabe meaoni ankwere itwakabirite ankwere twakabirite na ono ruare no mbue ontuntaua mbue oni ko statement ndete mama re to are ndwene statement ya impressed account nda moite statement yo na statement yo bare omereta bai itarakinya bare omereta finally ndona ndona mama na kwenda kwa the man to personal na abandu no kwenda ocho good relations no ngwichienda thegiriwe ekenda thiri yona kana kenda tuwatanira no ndo kwena muntu genwe na urachi ndoro no atiuro gari amba mbatite na no mantu para and only what I did nda consult and I withdrew that statement. Really? Yeah. Kenda just for the sake of peace. Lakini ende ko kinyanto amwe idondone ende oni Meru aomba office irekwa karemi imbe office temzizi bonda bara office assembly office yakwa sawa ina TV ina gioro ina kila kitu na office nene minority ende office irankara wametumira at the end of the day Meru ai na omea kwa la office ya minority imbi amblame murungu amblame ndawa nende oni nonto nkwari okabera lakini anta to igodoga ote mana yo kabera kabanka wauma so mheshimiwa kiuria kingi kia oversight no kuona no kugwa no witia statement itekweja does it mean kire thirikari tutiona oversight buru yani kethera MCA agetia statement na ni wewe na power ine wete oni ya mwananchi for example ketha kwithira okienda kumenya manto ya revenue na hata ya wita na mbere we na power ya witia those statements does it mean that boita statement chere yako ya twakira does tukuona ni mbeje jamu Meru ikaurira ate are ende branco na Meru amenya ante kwanda yuko Meru ambera ankuru angavana oni ote no ankuru angavana na nteruma angavana lakini statement ngaitia wewe yongo ware ayo ngaitia no ntuke na ambeje chire uyo bia tumere akuretwa de metia na bare metia na koti lakini lazima yume mtona mbeja ile hizi no ndo mbeja ji kairewi ya ando barona thirikari ando bagari ki na uchi athone mechamanyo na nambi akavana ando bane araika ando bari tambia ja Meru na toka thibitisha na twaturia ende nyamo Meru ra uria gwa ngaito kura ngavana ngaito kuthithia oi we tutethia Meru we tutethia no ntumbia jaku ende ngoria re karibi yonto ye oro shualere kenda tuteke oro to kurangavana wenu ronere delegation ya embassy Slovakia ya chamaniti na ambassador iba ronere ku donere county secretary
ndonere Miriam PA wa governor na ndona Rose bodyguard. Those are the people that I know for so far. Ende uwe antobo batatu Rose na Miriam sisters bangavana ende bedete kagera are family affair. Maybe bedete ja PA na bodyguard. Pana kuna kitu kama hiyo na wena mawaziri na chief officer tebo baya kambande county secretary waziri na arareo tamo ote waziri arareo chief officer ote arareo ende bedete to represent mbike family issue. Nya rimwe Ameru baburita kumanda toina bagona batu te witaboya na tu witaboya ta wende tu ya change na tu te ami unya dante thomete githomo ingindi na degree ya economics are une kongana ende te ami inkome abungu wa thirikari te witu boya na Mumeru ugara thina Mumeru ugiringaro piara ugaro piara anga twitita kabati ote kabati ombere na gaburu erekiro nyaka ya Mumeru guma giraito umire ntona otino ya gaburu wa ngundu nte kona ge kauyura twitite ugote wali bank no ngoro giraito ambagire kapuro agire kapuro last time etiero kanini katura lamini ingome agati uyura no ndukulingana abo tuwite inkono ngavana dona ganya gojo inya patinas. Mheshimiwa ndrone bokiuga next week bokambira na impeachment ya Kiambia Theru na ndrone the same Kiambia kienda monona raikiri I think petition akienda mantu ya body ya kuandika na County Public Service Board ya reconstituted buboero. What really is happening? I thought board in a security of tenor. Board ni na security lakini mama antama ingi bate kumenya. Mheshimiwa Kiambi professor Professor Murume. Professor or something. And the hero ya kundila. Nya kareme antavara ko bibia mando kifunjo. Bote me agutaka mando kifunjo na wera sheria. Ene da inkorio anto idia tere awa. Are awa gerita ngoire. Na ngiro office imbia jawa utumira na inyaba mewazi na kinya microfinance na inyaba mewazi microfinance babo ndebe baumire ibara yawa bara yawa tumaira mbeja cia utache Mumeru na nikibutorie biuri by the mweshi tatura kabirita kathe no to na dire ko yaboteka wato kurangavana nene ndo wato kurangavana ende bokire anto bathire ende thai tembo ndie kwengwa babu to not inwe aitete kuthira tam December bangi batiere 2 years bonde anto ba thirikari onte abara 2 years na batengwene na egere abangi na bo 2 years na ere abangi na bo 2 years so times 2 years ende alafu to gara maendeleo kabati kambia igwenjwa Miambia ite kuenjwa mbia ino. Beje ite kuana cha mwananchi. Ende ante meboreta kuona sense ya ratu baira. Nonto imbio wangavana. Wonera mbondi na thina. Ende mbondi ya kubethiri interview anto bakubonde. Yo kwandikira anto bonde. Alafu ndo anja kona na thina. Ibonto turawure woga ona mbondi na thina. Kinya Kiambia Theru ina thina nondo akorogirwo imbondi etete tata ete sawa anto baba kubonde nyama nchamba mbethina bao bonde baina thina ende thambundi ukenga mbondi enga staff eguyonte twagorogiria mbondi enge njaro ye kuvetera anto bu fresh umarira jukire wathani Mheshimiwa kwina imbonete mwendali na kinyono ariobukiwa target kana mama na kwithirwa Kenya mari muno na Kiambia Theru antu banyambene mantu jaja nyambene county ina mantu jaja raumire mantu yana ya raumire no menya antu tagwida antu bataila kiandeto antu baronere ngavana bona menya perception ya antu irio antu bakiakona ya kabakuinywa banjiraire wichokia nonto antu banyambene baikwa ile bona antu babakumizwa ibo nonto kwaita namba baumiete kuma rutero anyambene banga banaringite nambi aja leo nkomenya na isande nwe ndero netere kurura goro antu babumwiriretwe ngwana na hakwenda kwanana nwe no muringa nende lakini baba ingi bobange bonde baba buti rutero nyambene bachoka kintu kingi menya ndinje is the second in command. Yes, he is. Na ndinje second in command kwe mtu athiatite kawira nontu bondiji
nonto tukarongwanya karimi Meru ni amare athatu na Meru gira kura changa bana ibanga cha county siasa cha county kwera wa region yemo yuma ngavana deputy ingi senator ibu ibanga wo na utia bangi nende area inyatha kawira atare women rep mbwana ari no mbwa kachindirwe ki kampweke endo walia iriera yona mateso ya mutumanje akubithirwa banje wichokia bona ende muntu etu nontu batu no tathiate tukithiata u mama muntu atakwanja teso katwite ata katu twanjie ende kwanja ku retreat to nende thatu twika nyambene na atwika tembeta nontu resources ikaingia secondly gavana burago bwite maendeleo antu iba feel na kundiscriminate some areas na burita kwana ni areas chonde oteria te burita kwana ni especially in the issue ya Mboaus gavana agia kuinja kithima kingi kirenjiro mekidori echo tianiera ara kithima kimo tianiera joni yonde mbebara na ithima vitano imenti kora na ithima 16 indo wona antu iba feel kinyanga bana rutero around development ate kwenda kwana ni antu ndi bibio tuma reactions imoiro yiku antu baina chio but county lazima tute referendum kana lazima so maybe atwetere tone menyana una ndiga kinyanare guru batu atwetere tone ambunge anje barara muchamani ri tone baraipo baina ngwe unio mheshimiwa katokinyite yako kikuwa ndrone bukiuga Meru eputhiro Meru metropolitan tumefika hapo na tatu tikinyite atura ndwene onde mtu aendete ngwe na ndi mtu thaika nkuriara no ndandu bago manifesto yara ndabete lakini tikona space na tatu tutakinyite we ndiga twatura kurwabe na thina te thiraga thanga banareta weto atira mumbunge ata mumbunge tractor eta atira nga mwera nkaya nkuringa teni bila nyete ke MP no kauri wenda kumanga bana ya kuromba ke MP batu ke thani obasai to wa utete to boya ugero kangero uri njitire to ngaro kangero kisiasa kinyi ndiri nante meo gira ni mbwende nte kangero kisiasa agoro ngavana nwari ngagura githi tinga bana ari ngagura githi ukwende buraki nya tubure to ginyanto menya inya thirikari ya Ruto ni oversight wa na thirikari chonde ni burita ko oversight wa thirikari chonde no tuburita ko ura guria ibiajare ne gu private wenda kureba ita wenda gwenyangi ngwichagu wenda kura stock lakini we na intobia muinge owaru guria wenda kuireka wireke nonto yo bitine muinge na tebia gu na intobia muinge na oni ngoya kwera nene iko representant ba kwara bikwairwa na kona ara bitwita obo ya Meru onda agenda lindo minority ndona bitwita obo ankerantu beto au twita obo ya ntobi babu gorewa me aende nkauri antu baba gwa atugura mama re parenda twata naira mama ndeta ndona mama ina thina ngana ngorongirie go mingagira mubuko ngaita ndawa ikaura ndawa ikarewa mbibi karewa bwati wotheri athai contractors abagurira garimi pending bills contractor bari pending bills ata na bari ora araitikire bwa kwenda na bwa kwenda nabuo 10% lazima orite 10% na bana obatuminwe na iba kwenda 5% 15% endo orite 15% utiwe na mbinde ogecha county na weto owe nyongara owe imbeja e baba tomio bera mbeja iguingia mabera paza tenjere karakara kando kidogo era venanto baruato tongore tu kanisa lakini kwena mtoto wao mheshimiwa wewe lead of minority na no shumirite does it mean muronga mojo kia makia bas na kia mabangi na MCS bangi na tababa kiri bati ukubaka hapo tuna mchamani ya members bambasi next week na ilo toka discuss menyake ama yako ikibwirita kuthira kiche kithirikari ikyo oversight yes ikyo minority ikyo minority na ibo system igaru Meru na ibo system igaru enda baraba support mama kana ibo bontu bomwenda ithile
bua manto atibita boya ibo system igaru na nkuritango ebu boya bro kukwirite no ndagire abo egro mubuko ende twina muchamano next week na party leadership na muchamano yo toka me the direction that we are taking all of us as a party na boko geria maybe ukinyela DG no ntuko na bwe mutetera mnobo mwira umira ndinje atiumira ni ora umira imama tu mwana thirikari anya DG ata ama DG nywe na akiseto muno kwiro anga committee MCs anga bakari arangorie rare president agenda kumaya kareka Meru aringira DG garingira governor nanda ngavana no abureta kurama wa thirikari keri imara zata wa serikali ama maiko imara atara maybe kikuringana nawe na kuona eri imara no ndo automate kwaria wenga mea Vagaria wengo iro ndinji agaria awe ngavana gwe ya oma kayambi yorongo lakini nya DG mwesha think na bati kwa rino ntuno kwiro kana natunywe ngari anga na through with America. Don't you think at the personal level nyona bati gukira na kira kia ndiarire mono iko na cabinet baki accuse the boss ende itara awera kinyari ra kwaria mbwa gatira uyurie Magatira uri itarara kinyara kwaria itarara kinyara kwa au yori itarara kinyara kwaria akaria we ngogeria gocha comment chia Meru umwari ugatire bodyguard meeting an ambassador Meru is getting funny ongeari uga serikali kubwa kutoka Karie village MCA AKITHI ni kama hataki maendeleo unataka fitina uga ngwire wende muntu wetha serikali kubwa unaambikira bana rwaende takariye yao serikali kubwa baina form MCA baba weta bagabange gunde untura yogi to amuringa uga to kwaragia kamemene ronde barere wantu bamindia ronde kameme bagia bakaria community ni athurire community guthura wete tumiro bo iga untu na chindiro nya tha charirie ugarie community ruare ni mbitite muchamani community agarie thainya na serikali kubo wato chamani nyoy mugario garie nya tho no mumenya igumenya ende to na imbiti community no ndo community ni ano ende to jagaithia eme agaithia na umirete na ate batethia ende bacho MCA Ongearuria these people went for an impeachment and came back with the same governor. Does it mean they really now can substantiate the impeachment process because sio raisi kama 1 2 3 impeachment telazima to the impeachment it's not a must to impeach the governor but we shall keep on tukaendelea na kuwa na hana makosa yale impeachment process itokumeane etire na kinyeka kutha kure MCA aike mama strongly of which I'm not sure ivana a few aike mama nondo na gweito impeachire mama to are moto reda na are uru to aringiro te mama tara makosa na president na deputy ba ure baba mukariri openly so impeachment process te lazima tumedhivie but to cover side terikari na nye itaraki nyara kudhivia ko tuweke countermand to amedhivia why are most MCAs silent now that these few have come out to defend to defend the others? Does it mean kapa kugurogwa? Of course voteura lakini mheshimiwa Murome budhuri ya kura you see angoira thine rio karimi me budhuri ya kura na kwa authority oigo mndo etha serikali akiwate arweni ngurira maendeleo menya thina ya antu batikwelewa MCA tuwe maendeleo baburite kwelewa ngwe MCA ne tukurita egwa kwina thina na tukarwamira nondo yambia jeju tumiro antu babuto no gaba kuri wari abe ngwe no gaba kuri wa mbeje ichiao Ite mwananchi itekera itenje kithima samoya meu no ngwira tubirita kuthia tukirita lakini ende MCA nwe no ntuna ukira maendeleo ato maendeleo yanga bana atije AKITHI gavana na ije AKITHI na aringiri kura na burita kumenya it is right ya antu ba AKITHI obanenkira maendeleo na inya itana kana na ka baigirie maendeleo ibaringita kura bange bageringa babigiria so na burita kumenya na oni burita kuritangwa one MC na antu ba AKITHI abanenkira maendeleo so intimidation che kuote amto maendeleo
nonto kanoti kiamanda londi nonto MC ate support na uko oversight na ate uguruma ntamuruma ni mwete heshima ende bibyo iyo matisho yare to utaona maendeleo nonto no binga nonto to support ngavana ute kuina ngavana ni mama kaweta baita family weta wege ranjara na ingona bamwe aita weta wege ranjara ngavana aikoromba ngavana atira pastor ngavana she's a bishop on the other side. Ngavana bishop nalie utarwa lakini ata compromise oversight wendo me oversight bishop ogwe ata compromise ko twika batu tweta ko koromero ngavana bishop wetu tote muria gyoria mwiti kuma muthara ariwa atiri maybe mushimwa ketheka muno ntere ciakithe ariwa lakini muthara aruria maybe ngwataniro ira yezire buteterere gacagwo it was a mistake maybe is the word menya what happened na thina ira tukurea na opposition chetu itaginyira mwicho kurea MCs bathunguthire bambiri ukethia mama bambiri ukethia mama na MCA baraiba batuthukirie ko twikote ndile ra azil tuweta kwa wacha gwentu ko ithatu to karano alafu ndikenda ne tuyo zil dentil bara twetikaniritie ko twika deputy president nwe atikone kananga andu bashente of course you know is a busy man twika atikone kananga deputy president ayikura ko twika batwi tukandile ndile ira yethirereo bamwe banje otumbitire tori ende thine tori to tubatongoreta bambio tumbitire tutaita ira twamwire twamwe twinda tukethia mama story ithire na maybe story na thire otubo turangiri indi nyonto bamwe baomba kuthulumiwa but ndienda kwira ngavana etha ntikira antu babatikira bamwire akithi kinya hawati kia maendeleo timwenda kuthulumu nondo ichongo bakoria kuritaga ithi na antu bakithi bamenyo mtu no awe maybe wero mama no tukaithia no mu support tebi uga kwero ngwaria manda ate yao magarimi mantangwari nyathaga ithi ni au support no gambu ou no ndo ndara agwende ngoya kwa niri aringi ende ngavana virita kumenya maendeleo kaiki everywhere maybe deputy president na ite Meru mheshimiwa manto yakawa tariki 6/7 maybe a leadership bati kweria kuchwa appointment now that akethro area for 3 days bokarende maybe bo finalize the deal atwaterre ya twire no tunyawe na kumenya menya tagwende thine re MCS ake thine no kuona kinyanga bana enya seneta thine na MPs by thine so thine te MCs ake no kuona seneta aitangaza mchamaniara muri abaichuno atangaza yawe ni meantu bai madharau by the way on Saturday antu bame abaina madharau ngavana na muri abaichu baina madharau bare ono ntu babeta bakaringeringiro ampira iya bagira ngavana ni mama na antu ba twambere rege ni kuthathaia ngavana atira murungu bwethagio muthathaia ronde ano mpe utikwenda kuona magoza awe inya bukolwa ni ana benu baba thurire na babaringire kura babutethia na thai ndi iro nkono ndu ngavana ne mbasari bamwe bachiro nkone ndantu irende bagweyagiria MC ntu iro bakwenda kuvalia MC ndi baina mathina ndure MC ainyeletu aibera agwe na thina barone MC awe muyi ingavana bakuringaringira mpi ndendo bera regeni kuthathaia ngavana itumimbi ibogona nyobe maringo ya baina yo senetarario muchamania muri abaichu atangazo ya bagenda mukinyanga na genda amoni otebi ore uwe otebi okuwa we muri oteringiri kura aringiri kura ikaturi mweshima ende muchamania kathuri ndawiriro muno ndikona na aritire the same aikia maua na inyamuraga na araikiria gatia baraumire tauni ndanto bodo kwa machindano baina baraumire tauni nyamo menya kwa rio chindana mtu ati na yao ingo impi no nduko konia momeru na ili ora wenda tikire na ili ona yai madharau ende after muchamano ya leaders no ndo inkomenya elected leaders ba Meru bakathia takadhuri no tukadhuri no aitania muchamano mbere akadhuri no akona na nchenda muri ane okola ingwecha acho okola inacho Ameru bakathia takadhuri tuwete to discuss issues cha Meru tumenye mbiende from down on to senior city eba tongore ba Meru deputy president yake yabakamea
mbuweta eterwo ketha ugatha wina mucemanio kwaranirie nwe bakamenya Mheshimiwa mbere turiki nkona thachi twigutwika mumiru no churie ina atweta way forward na atwitite na atwitite ko ntakumenya ni atwitite tu ya ngondu chete takuretwa no ndo mangwera na atwitite ntakumenya oni kanda wanga bana uchenjia rato kurege story ra ndawanga bana uchenjia ndawende Meru ende tukaritangwe kabati nyawo ndabera kabati actually nyawo no rawa kaende ende no kumenya ai all of us ande ngabana aloka ende fuera nteme ana atwitheni on twende amba kwaluka renge lakini Murungu atethia na membinya president na ndapite bakaingilia atate tomba kona MMS yo tongoria Meru ri well and good batikira tukwenda tona antu betu aukinyele maendeleo na tona inye ntobye Meru bitego nyangwa out of poor leadership no poor leadership ina ngarama batu tombo tonyedwa asara na inene muno mukatwenga bana tutala ngarama ira cyakure yantu bauya baugo bagengwa ngwene mtata kote ambia kuri wa muchara na kuwe ira muri place nduko twigende county ntobya county abikwenyanga kwa twigende mwana inchi nuona tabeldirwa agro nyanyamba kambao ba konturene ai mwana inchi no iteta kuringaringampe ringaringampe tekanyimba kangiri 50 rega yaka inga bana kambao actually nyati 50 karandene ga golle nchoka kambao kanyimbo tiko ka konturene ibambirite kuina na ndenda wera Meru gavana kawira Mwangaza to women rep gavana kawira daishi za gavana they are women rep are control 60 something million per year. Right now she is controlling more than 12 billion per year. And to menye that women rep the gavana. Na bate muntu mabo the ruon to ringaringampe oria bya kubiego. Thank you much nonto bakona kanya tukurekeri withirogite michemanio na mantu yangi gutungata ntu bakithi. Thank you so much katwetere. We hope tutekinya kirindo akairi and maybe we hope atweregere na ndebe oni burubura mumero ngwana me ante na intention je impeachment gavana. Aga kombo change aga mtu ambo na mtu akaria mtu Murungu no mtu irieto agi irieto aga utumira lakini methitho ya Murungu ni abira mind mathithio kana ayo bua of course actions speak louder than words. I should speak louder than words aga gomba akakara ambo na mtu Murungu moyo uma na arekebishe na ichokere Meru twaita kuraya lakini wakario abante kona ni no twende antu betu bagathira yantu bagathira bagoligana nyawo tobikorewa na statement nkare da statement uninga burita statement ngo interview Meru bikorewa turio watu waterete wao meona waturetera interview bagabi gave gagora bana sifa interview bagabi. Thank you moro mheshimiwa, thank you so much muthikiria ni mheshimiwa Mwenda ITHILI minority leader na MC wa Kithika turikiria mutegeri wa Weru TV tugucokera rutero rungi mubango jo kugukia juketho jugita na mbere.